Kalong Kajing Sarong, ya ka Nongjri Presbyterian Secondary School, Nongjri Naribhoi District, hakaba hakani kakenti kalayo ra ya ka namla adu haka under 15 International Subruto Cup arhaja apusau. Kajing job jong kani kakenhun kalong Kajing Sarong, omtangi ka school bat ya ka Ribhoi District, Henry kalong ru kaburam ya ka jila Meghalaya hi barok kawai, hakaba menta kasngi kalai pau tarik unailar, katnat badai kami ya ka kam ya lek kai jong ka sorkar, kala padang buram ya kani kakenhun kirang ya lek kai bol, kan Nongjri Presbyterian Secondary School na Ribhoi, kabala mi khmat ya ka jila Meghalaya, haka under 15 International Subruto Cup arhaja apusau. Ya ka jingilang pediang buram la pelong hamadan Nongjri, hakani kasngi pediang buram laidon ringkat lang uba syakliar warjri, menteri badai pet ya ka kam ya lek kai hajella, haka jingdon ringkat UMLA bat MDC kamau hati uba Charles Marngar, UMLA Kandongpo uba Meryl Bonds im, Abhilash Baranwal, Deputy Commissioner ka Ribhoi District, Didi Shira, Director Sport and Youth Affair, uba Bobby L. Nongbet DSO Ribhoi District, kinong kitkam jongka Managing Committee ka Nongjri Presbyterian Secondary School, kinohikai bat ki kena school, lembat ki pajba ka Shnong Nongjri. Ông nghĩ cái kinh đã có bổ những cái way pat kinong elam ki badan ha cái jangme kidan bom islam glasai kinong elam ki blawan ra iku borom dari kan Nongjri na sorong banyan ha cái por bano dari go way islam ko blawan ra iku borom imahe di dilapang ilami nang ni ilalong chief minister sansin mi sa way UMLA but MDC uba Charles Marngar but mentawan ra buram ke skul imat kedon ke bapla ke boleh ule pla ke snong ke jongi anom jeri kena kalian ke jonga ke kupon anom sim sibun kupon ke buram ke bengiwan ra kalau ke buram sisa ke skul kalau ke buram ya ke dom Ribhoi jongi barakoi bat kalau ke buram ya ke jelahi barakoi na nom jeri penon ra burami ya ke Meghalaya barakoi himsno sama kalau ngesgi ke bansa jingkan mau bat kalau ngesgi ke bangi ngide ban sno sama kalau yo Malaysia na do na airport na so kemen bat ai ku blay ke pangru iki bala pediang subaha ini lenti kidon gilong kemi na usning bat nawai girang ba snong kibawan madu na airport na ai ku blay itu ngai ku blay yung deputy commissioner ba ai jing ai so ba konkret ka bam yang imane a circuit house bat na tenpau ga jing so kemen ro ya ke KSU ka bala piang so ba mane hanong po ka tenpau ga jing ai ku blay ro ya ka BDSA ka bala piang so ba ringkat ro kidang ka wei kenun seng halang ka hito ka bala piang so ba mane hangkai hamsi ngai ku blay ya paro ki blay don mentang na kalian jonga ko mu president jonga managing committee kumu MLA jong kamauhati konstitusi na sim kulum lang gajing ay kublay yung kiparo kibala don benta met batlan sim na gajinglot gajingsap kapapi perlot pila pensap kijing duay gibari kijong pi kibo pitawan ra ikani ko buram bat khadu na ay ko buram ya kabalang Presbyterian Nongjri kabalang ga sponsoring body suaba pinyale kai niju pelong jing doai hajing mane bat show ba pinyale final group aga jing rakhe ya ka youth week la pelong jing doai ke berkembang na kamta jong piki place kumjuru kibalami khmat ya ka under 17 boys Kemenken Higher Secondary School ki Bandang Lek hakini kisgi balik simti bat kumjuru ka Christian Higher Secondary School Paham Sim Nongpo kiba represent ya ka under 17 girls kiba larem haka semi final kilawan pai kim syam lapoi song thong jong jing job kum uwei ni gidong nikmat jong atem Ribhoi ke sngo bagane ka de ka snem ka badan bok hadu kata haka babaro lai ti kategori ki school ke mikmat ke jela Meghalaya kini na atem Ribhoi ban ka ba kham sgau tunan hadu kata galong Bagini girang ilekai yung Nongjri Presbyterian Secondary School kibala yo yaw namjob haka national level pala day sisa ka buram but ingit scam
ban ikit pok ke yang ye kini kinong ilakai ki players ki coach ki manager ki school kinong hikai baro bau beli nang kerkui hi pinang la ban jam na kabor sa kabor om tang hagi kami le kai ni hagi jing puli ki jong hiru snobha ban pelijing mot ban puli bha ban pas bha ban pilong ki hagi por ki ban wan kawan raru ia katakan nam berkuburum nakam takat long yeng yang sen kejongki kimi kipa kibahayeng bahasem tersenong katau bat kejelahi barok kowe Andre kowe ka mga kwa mga bentukan fam yakini ki kena bangin day ia ka bangin perkat lane bangin kutno tanghang ni hot ngidap da kejingkemen Piadam tak kejengkemen berlawan ra, ia kanam nakam tak yeng kesem kejelahi barokowe lawan ra, ia kanam nakam tak skul, hendak di bentang buru ikatong, bahaba mentak kesni nyilayo ia kebangin kek uni uso, bangi di buru ia tak kajeng angut, banang ni syakmat pat bintang ia kiu syakram, bat kumno bangintang ia kiu syakram. Kalau bakumju kumbu pila praktis kini kisinam gibala led hendang kam praktis susu hendang kam praktis arsha ba lingba kata ka jing trishitam ka jong pi lesi hakoi kesgi sedang yo kek susu yaki hendang la bangonra ya kanam berkuburum nakam tak jela ka jugi ka bayde pa ba kiwe ki tournament ki bakam he susu Tinggi di benbu ia kata katong, barang next camp, baling ba kajing trisitom kajungpi, limba kata kajing terang kajungpi, kakoi kesni pinsayo atau pinket sisai utang uso juga jengjo. Lada pipet akan kejela kajungi ngajuong nakapor sakapor, balada pipet akan kejela kajungi ke sports kadi kowe ke baki naru ki heb ki beret aru ki kun samlah ki rang baru ke sports kadi kowe ke bomangi baru ni ite kam tam ladang ia keren baka football bana juong baka sports kladai kowe nagi benta bakumno ba anda pila he lasan klalong kowe nagi linti bakumno pila ban kamai jakpo lada pipet hidup bon ki kon kasih ki jungi kun samla kasih ki jungi kibala lakai Naki klub ki paper ki klub ki beladon apo ka ili ki klub ki beladon apo ka ISL di na katakadaw na kaliang kajongar menteri bagi benefit e keteran sports ngaju ay sir na kapor sa kapor iki kun samla ki jungi ya kapakin tresitom ya kapakinum petsu ka sports tang kata kowe kapakan long ta ka jingi lakay kusngutunan handakin pedu ka sports ka kowe ka linti ya kapakin la ya kapakin kamay jakpo nakam ta kini kikun samla ki belawan ra i keburum nakam ta ka jela ka jungi kum ka gift aswa bangan syong ngakular yepi ka snong ngakular yepi ka school bar kam tam e yu local meli jongpi bana kaliang ka jonga bana kaliang ka department ngin sa ai ko ke basketball court hang ne po school jongpi kalian jangan aktivitas kini bala praktis untuk income ni lah try kong baca muak bani lah koi sekarang bani lah kai bah bani yo esok kajing jok untuk income ni praktis apa madan putih nantu pat ni lak ni kai bah ni ya try kong baca muak bani koi sekarang tu dan ni lah koi selong kor lah kai sikit ni kai kong baca muak baik bani yo yang jing jok ni try sistem yang jing praktis tu ni minat yang praktis bat slap untuk ni praktis baik bani kuat bani yo yang jing jok tidak ni gajinya perbat ni marilah lekai na neka madan bat ni lah koi setting ni lah untuk pat baki we game baki we pat di bakam he ini baki kam gerang ini kan sibun gajing perbat ni tu lemtai ni dan kita ka game bani terbaik dengan koi setting ni dan ni dimintai bat persen itu ban lekai
lekai ikam kadan em de Ka kadai kita urut kita ni di liar mah kita kam jeram ini bat il kam yang ber metu dan sibun gaji kan bat nadian hak beli bat kanika football ane wete de nak yang jadi ni pahi bagi lah supportnya nak kuat support bat yang koi hadukan ni ka khidmat kita paniyok yang ni jejak Masukmen sibun pangilayo igi jingjap pada igi wegi setinya ru pankinya kristam pankinya praktis minat bah pankin poi cerita yang juri kunci coach dia kebaka lagi lapoi yang ke international level nampak kebaka director konkret di nampak lalu ke Jakarta kabar di praktis salong buat di hadap sedang kita pakai dalam kali ini hadap di sini tiba niat kita cakap hadap baru kita sendiri cakap naga mata kata ka cini kai cungki nomor kani ka school naduk mission slam nadon gitu konkret naga mata kani ka cukup pokok dan mission slam ni lah rem haka district level ni kami nak push untuk final dan mission slam ru jumpa ke jindon jomkan ka academy narantai academy ini praktis bagi sinem man ki kuar bang don di academy lang ta ka daw ko ba ila ba di nak la don lupa ke sap aba ti don nakapor sa por ni practice kide jujuk biar ko ba ni coach ko mereka tenta yung baga nadu ni lapan practice bahay ki nadu district level subuto state level but andang job state level andang pengkai susu ban kun sa mereka international level andang nila oi sa tiga tournament kedua nomor baru state ko di India hantam kidon di Nabari kumka Sri-Lanka ke Bangladesh bedon minta gila kain bagi ke international de misiam sokok ba ta jik haji kun long berjuat do kata ileng ba ke jing freedom ai jing praktis ki man gesi nadu bang yo kala dan praktis nadu basdang ini nang dengan badan tik ini andang ila po state level kat bang gila nang liang jong ka academy ke bidon ni laile ban penyo ya ketika bani kun hakim madan plastik mah official top kumjuru DSO jungi sabogi onong bet ai ni jirhat penginyo praktis setai lai sin stiao ke nagaliang jong academy ru gelak ndit ndang ladangin yo ban praktis silong ru ni praktis ketika madan futsal apa utro nang bangin la bangin kun hapo bang official to de kalai arab bahai ni bangin kun hapo ki official to andang la voice stage po Bangalore sate ru ni yo bangin kun hakaju komandan de kata kong ke ba kadau ke bangila ban isna juni gila bi kai bah betudon ni musim kun kumbang ai leki ka barok kaba ni kesian niki pintu coach manager sampai sponsor Jeffrey Walapi di pelayaran ini nak force ko ang tawag lagi nak kaya dari jalan ki nagaliang juga kumbu coach komite coach ko district sport besar ni ako boy district ini ngadu senam arjar handrew nama pisang ni dalam ni kini tim school kabaga district sport besar kalau hak ina andai kadang simpan kong en angka jana berapa di kini level nomor ba kat kebangai alam ru kijik ba iwe di school iwe district kila yuk madan berbiang andai ni po di district indon kini artificial to yang namadan ti ini pun stay gelong bahan amta jumi andai how ni selempat ni long lembar ke wisdom ni yo e kena ibabiang te na mata jong kene ka ne kum kene ka benta kum kene ka awat ke yo ta long ka de ka kasnem ka terpang na ta jumi bagi siam lano noru komeno ke ba ladap andre na kerdan barang ni khidmat ni long ne in sanang yai wisdom bat in sanang yo ya kene ka awat bat hakaju ka poru ba
kita kijing yat nanti kijong nga coach balai alam lakumno ngasak rem ke semifinal alam nadu tum tinggi ke Nehru Memorial ke Pratlenti nanti ke Umbihar Higher Secondary School itu di South League School bang ngandin baik ke semifinal te mentau senempat ngayu yang boleh ba marsen poi ke final ngalak job ke final but sendangi la poi situ international di penduk yang tim AFA di penduk yang tim dalam di foreign di Bangladesh di Sri Lanka hi kun doyak net badminton kena au ailut kemudian kat kembali coach ini kai teknik baru kita tahu ke tim jeni ke storm jeni ke ya long the way coach but player kan kalau yo open job nak tang jeni